Yahoo, Kadochikov, Kudeporte. Manchester United está pensando para comprar a Radamel Falcao definitivamente fuera de AS Mónaco. Después de haber Falcao por un año, ahora para comprar definitivamente tiene que pagar así uns 60 milhões de euros para por aí a Falcao. E nós somos tenistas de treino para Junior Davis Cup, que está todo lugar na América. Después de lograr ganar Davis Cup Junior de Caribe, ahora nos tenistas baito para México, América y Canadá. Antori para cancha de clay, na América. Para Kyle Frankel, jugando torneo de ITF, ayuda Hopi. Well, I'm com Patrick, nós vai na cidade, nós jogamos ITF, seita internacional, abodi 18, então nós ganhamos doubles, dus nós vira campeão não, então seita dá-nos extra confiança para vai mais leu de torneio de Junior Davis Cup. Como treina bailos para de singles ou? De singles, I'm para third round. Anto, pero ya, nos espera contra Sunan que llega final, dus. É por bem melhor, pero ya, nós somos contra gente duro, dus. Nos viste que tá bom. Sí. Como treina para o torneio mesmo de Davis Cup Junior na Flórida. Como treina tá indo? Olha, agora nós treino extra duro para extra bom para sobre gente aqui tá não tem para escola. Hopi de nanta com que da casa, então nanta treino 5 horas per dia, dus nós müssen echt keep up kunnen, dus nós müssen trainen hobby duro. Si Dauta mira que o juega está mejorando, hopi mes. Well, el progreso de la vida más mío, después de nuestro triunfo en El Salvador, nuestro amigo Kyle venga un par de ITFs, nos hayan más, nos siguen más torneos con nos, pero también está duro sí, pero está posible también. Treina bem bom sim, que não Claudio? Sí, treina anda estupendo que não, so anda vendo hobby bom. Mira, você dá hopi de condição, hopi de física, você. Me sei Sí, bom, me ser DJ. Por condição tá, pode depender de condição, pastor, pero bueno, por juega de 3 horas sin condição, o sea, y juega não está duro, so condição é hobby importante. Footwork está indo positivo? Sí, hobby positivo. Também mira coisas bom para nós temos de Aruba, tem Davis Cup Junior aqui. Sí, nos mirando coisas bom, nos vai dar cultura coisas que nós tem e você 100% full e vamos com isso vai, você sempre tem chance. Tem chance? Sí, sempre. Nós espera bom resultado. Sí, mas dá. Está un reto para nós muchananku, está underdog. Sabemos que el reto es durísimo porque nosotros no vamos como favoritos, es más, somos los últimos de la siembra. Nada, vamos a salir a luchar, vamos a hacer un esquema de juego que nos permita sobrevivir lo más que podamos dentro de la cancha y esperar el error de ellos y bueno, y ahí si se puede le damos en el medio de la yugular. Nosotros tenemos ahora más o menos como 10, 12 días, un poco más para trabajar intensamente y los últimos 3 días los ajustamos allá en Boca Ratón, porque la superficie es otra superficie, tenemos que ir 3 días a probar la superficie, que es como ese polvo azul, ¿no? Hardcore, y o sea que no jugamos nunca en eso y a los americanos tampoco les gusta jugar en eso. Y a los canadienses ni a los... claro, es decir, no juegan en eso, pero lo pusieron a esa superficie porque el mundial es en España, es sobre polvo de ladrillo. Se tienen que jugar en una superficie que no son muy amantes de eso. Eso, dentro de todo, es una ventaja que tenemos, aunque sea chiquita, pero si la sabemos aprovechar, Tenemos que aprovechar. y sí, tenemos que aprovechar todo. Com éxito na nosso jovem tenista na condição de Davis Cup Junior, que está lugar na Flórida. E para já sábado, Hyatt, cumprindo 25 anos, realizou uma caminhada que está estar 7 horas ainda por o parking lot de Hyatt. Tudo o que eu quero recordar, vai para a renovação de St. Agustinos Colégio na San Nicolás. Assim.